Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News. Byakomeye ibintu kuri telemirwano bisa nkaho byamaze guhinduka. Aka nakagambane gakomeye cyane gakomeje gukorerwa umutwe nyeshyamba M23, ariko kandi gakomeje gukorwa na leta ya Kinshasa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Namakuru azindutse tugiye kugenda turebera hamwe mu byukuri amakuru azindutse mu bice bigiye bitandukanye by'urugamba. Ndabasuje kandi rero mbahaye ikaze hano makuru yacu. Ni Nelson aka Mashiga Mtaza Jabbar nyiri magazine urekora kuri Ngiye Frontline Commander bitaratu duhari no kwa duhari imbere ku rugamba. Ni mpamvu tubashishikariza kugenda mu natwe mu makuru yacu ya buri munsi. Munyemerere tuzinduke mu rugamba rero ruzinducyanga mu bice byo bitandukanye hano muri Republika Demokarasi ya Kongo muri rusange, aho rero mu byukuri ku munsi w'ejo turi kumwe turi kubabwira ko urugamba baruhagaritse, ariko mu byukuri tukaba twamaze kuba tumenya impamvu yo guhagarika urugamba n'ubwoba bwinshi ndetse n'akagambane kazingiye mu byo. Ariko kandi ikigaragara cyo ni finali y'urugamba yasa nkaho igiye kuba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ayose namakuru tugiye kugenda turebera hamwe muri rusange. Icyo tubasaba nta kindi nuko natwe muri aya makuru ni iminota mike cyane twihaye kujya tubagezaho kugira ngo turusheho kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Munyemerero maze babwire amakuru azindutse. Hari amakuru twamaze kuba tumenya y'ibiri kubera kuri tele y'imirwano, aho rero akagambane gakomeje gukorwa ndetse muri access zitandukanye ama reinforcement ku mpande zombi akomeje kugenda yiyongera. Tavuga ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 bakomeje kongera reinforcement cyangwa se ingabo zabo mu bice bigiye bitandukanye harimo Sud Kivu yose, basa nkaho bamaze kwimenamo ingabo nyinshi kandi zaba komando. Ubwo turavuga ahangaha muri Kamanyora, Katogota, Roningu, Sange ndetse na Kiriba. Ariko kandi ku ruhande rw'ingabo za leta Kinshasa nabo bakomeje kugenda bamanura ingabo cyane cyane aho nka FDL nayo yamaze kuba imanura abajenosideri bayo muri access zitandukanye cyane ko ngo bashaka kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu ahangaha muri Bukavu. Byose namakuru tugiye kugenda tugarukaho, ariko kandi turagaruka kandi no muri Pinga yewe ndetse ahangaha na wa territoire ya Warikare. Munyemerero duhere ahangaha muri Pinga tuhamanuke muri ubu buryo bumwe cyangwa ubundi. Pinga bimeze bite biramutse bite? Ni ku munsi w'ejo niho namaze kumenya amakuru yuko ubu tuvugana umutwe nyeshyamba M23 wamaze kuba umanura ingabo nyinshi mu byukuri kujya gufata kano gace ka Pinga. Reka maze nkubwire uko bino bintu bihagaze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nuza kwitegereza Pinga uraza kubona ari agace gakikijwe na kano gace ka Ruhulu. Aka gace kari kamaze gufatwa n'umutwe wa M23 ndetse ariko kandi iyi mihanda yose hari Ruhulu yapfu na Ruhulu ya ruguru ndetse nuza kureba urabona na gace ka Bushimo. Aka gace rero twamaze kuba tuzengurukwa n'umutwe nyeshyamba M23. Ni ku munsi w'ejo twamaze kuba tumenya amakuru akomeye cyane, aho rero uyu mutwe nyeshyamba wamaze kwambarira urugamba ndetse ariko kandi ngo ushaka kwigarurira kano gace mu byukuri ka Pinga babishaka batabishaka. Ese wabyumva gute? Nangwa bigirwa n'iki ko ino umutwe nyeshyamba ugiye kwigarurira kano gace ka Pinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Reka twinjirane muri buno buryo, kuko impamvu twamaze kumenya yuko leta Kinshasa yamaze kubihagarika urugamba cyangwa se iva mu rugamba n'ubwoba bwinshi twamaze kuba tumenya. Ni ubwoba bwinshi twamaze kuba tumenya. Bagize ubwoba nyuma yo kumenya ko umutwe nyeshyamba wamaze kuba utangaza ko ugiye kugaba ibitero ku mijyi ibiri, umujyi wa Uvira ndetse n'umujyi wa Territoire Warikare, ndetse bagahita bigarurira bajya gufata umujyi wa Kisangani. Ibi byose byamaze kugira kuri leta ya Kinshasa. Rero nta kindi bakoze uretse kuvuga ati nyamara nimba ntacyo dukoze baraza kudufata na bino bice. Nta kindi rero Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yahise akora ahari mu bwihisho, yahise ahamagara abagaba bakuru b'ingabo binyuze kuri minisitiri w'ingabo ndetse nawe ahamagara umugaba mukuru w'igisirikare cya FARDC. Yahise ahamagara abakomanda b'urugamba bari muri access zitandukanye, ahita babwira ko bagomba guhagarika urugamba vuba na bwangu. Impamvu babwiye ko bagomba guhagarika urugamba vuba na bwangu nuko bari bamaze kumenya amakuru bakuye mu butasi bwabo ko umutwe nyeshyamba wa M23 wahamagariye ingabo nyinshi zawo mu byukuri kumanuka muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu bagafata Uvira ku buryo bwihuse ndetse bagafata na Territoire ya Warikare. Bahise bahagarika ingabo zabo kuba barasa isasu na rimwe ku mutwe nyeshyamba ngo kugira ngo badahita bafatana ibice. Bazi neza umutwe nyeshyamba kaba bagabo nta mikino baba bafite ndetse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi ni ibintu bari bazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amakuru atubwira iki? Amakuru atubwira ko ngo bari bamaze kumenya amakuru yuko umutwe nyeshyamba
ngo nibaramuka bongeye kurasaho isaso muri kano gace ka Runingu na gace kegeranye na Kiriba, kandi Kiriba uvuye muri Kiriba ujya mu gace kitwa Kawezi, ukava Kawezi werekeza mu mujyi wa Uvira. Bamaze kumenya ko M23 rero yamanuye ingabo nyinshi zikura muri Nord Kivu, ndetse baza gukora reinforcement muri ako gace, ndetse n'abakomando bari baje gufata umujyi wa Uvira ngo nta gihindutse. Aya makuru bari bayakuye indani mu mutwe nyeshyamba M23. Ibi byose rero bikaba byari byateye urujijo ndetse n'ubwoba bwinshi leta ya Kinshasa, kuko yaramaze kubimenya kandi ibona ko ibyaha byamaze kurangira. Nta kindi bagomba gukora rero kwari gukora akagambane karimo kujijisha ako ngo bavuye mu rugamba cyangwa se bahagaritse urugamba, kugira ngo umutwe nyeshyamba M23 nuramuka watatse babone uruvugiro rwo kubwira amahanga ko bamaze kuba mu by'ukuri bahura n'uruva gusenya. Ariko umutwe nyeshyamba M23 mu by'ukuri bamaze kumenya ubwenge, nubwo nabo bari kugenda bawugambanira mu buryo bwo cyangwa ubundi. Hari bimwe mu bice rero nawo wamaze kugiramo ubwenge, uravuga ati ntago twabyihanganira, reka duce twerekeza mu by'ukuri, ati twerekere mu rugamba, ariko kandi dufungire ibutu zacu aho ngaho, ati ariko nawe twirindwa kuri kosa turetse tubereka abo turibo. Amakuru atubwira iki rero? Amakuru atubwira ko leta Kinshasa yo nta kindi yakoze, yabwiye ingabo zabo irababwira ati niba bataka wenda wenda umutwe nyeshyamba nubagabaho igitero namwe aribwo mubagabaho igitero, ati kandi mubarase mwivuye inyuma, ati ariko nibatabagabaho igitero mubareke. Ariko twaje gusanga aya ngaya ari amatakira ngo impamvu ni iyihe? Impamvu nuko umutwe nyeshyamba AFC 23 uvugwaho kongera imbaraga mu mujyi wa Kateku, ni groupement ya Ikobo. Nkuko muri kuhareba Ikobo, ni muza kwibona muraza kubona ari agace kanini kagizwe n'amashyamba, nkuko muri kwibona aho ngaho tuveho gato cyane muri Pinga. Ni muri groupement ya Ikobo muri territoire ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru ho mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho bikekwa ko rero yaba irimo kwitegura kugaba ibitero ku mujyi wa Pinga. Aka gace ka Ikobo nkuko muri kubireba na gace mu by'ukuri kagizwe n'ibice bigiye bitandukanye, mu by'ukuri nko muri kubireba kagizwe n'ibice bigiye bitandukanye, ariko kandi kazengurutswe n'utundi duce twinshi cyane. Aka gace ka Ikobo nkuko muri kukareba uraza kureba uduce tuzigize, harimo Buluko, harimo Maluho, harimo Mangwa, harimo izo za Karehe, byo biri kure cyane nkuko muri kubona za Sake, ni ibice binini cyane biri kure ya kano gace, harimo ibirometero byinshi, ariko kandi uraza kubona na gace gasa nkaho kari strategique. Iyi ni Ikobo nini cyane, irimo ibice bigiye bitandukanye. Amakuru agera kuri Ruhuka avuga ko umusada w'ingabo n'ibikoresho bivuye muri Breusa byatangiye kugera muri ako gace kuva kuri wa kabiri ushize ku itariki 29 Nyakanga. Akavuga ko kandi abarwanyi b'umutwe ubwo kandi bamaze kuba bafata ibirindiro ahantu h'ingenzi hari strategique muri kara gace kugeza ubu, ariko ngo biragoye kumenya imigambi y'umutwe nyeshyamba za M23. Ngicyakora bamwe mu babikurikiranira hafi barakeka ko haba hari gutegurwa igitero ku mujyi wa Pinga ukomeye cyane. Nabamaze kubabwira ko umujyi wa Pinga usa nkaho wamaze kuba uzengurukwa mu buryo ngo cyangwa ubundi. Ibi byose rero akaba ari byo byatera leta ya Kinshasa kugira ubwoba bwinshi, baravuga ati nyamara tutagize ikintu dukora ivumbi ryadutomukana. Amakuru atandukanye avuga kandi ko umusada kuva kwa kabiri cyerekezo cya Rusamambo urumva M23 nta kindi yesi ikora, yesi ishakisha uburyo ikura imisada ndetse inegena imisada ahanga muri Rusamambu ndetse nabukumbirirwa. Ahanga ni mu buryo bwo kugira ngo bafata Pinga. Bivuze ngo igitero kimwe kigomba kuva Rusamambu, ikindi kikava bukumbirirwa. Amakuru rero ibi byose ndi kubabwira ko ari mwo buryo leta ya Kinshasa yamenye ibi ngibi bigiye kuba, bahita bavuga ati reka duhagarike urugamba. Ariko mu guhagarika urugamba bari bamaze kumenya ko ibi byose biri kuba umujyi wa Pinga nuramuka uvuyemo, nta yandi mahitamo zo kuba bagifite, nta nicyo kora baba bagifite, ivumbi ribuze kugira gute, ribuze kubatumukana. Ayo ngayo ni amakuru akomeye cyane akomeje kugenda atugeraho, ni amakuru kandi ateye ubwoba, kuko tuvugana M23 isa nkaho itari buze kwemerera guhagarika urugamba. Yo iraruhagarika, ariko isasu rimwe ari buze kwirasaho, kandi turabizi ko biri buze kubaho, irahita ifata bino bice ibyigarurire. Amakuru aturuka i Kinshasa aratubwira ko bari bamaze kumenya yuko umutwe nyeshyamba wa M23 ugiye gufata Uvira ngikiba kikaba, kuko wamaze kumanura nk'abakomando bakomeye cyane. Bamwe mu bo yamanuye harimo bamwe mu basirikare bari bamaze igihe kinini cyane barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, baza kubatwara muri Rumangabo. Abangaba nabamanitse amaboko bakagenda ku bushake n'abafashwe matekwa. Amakuru avuga ko abajyanwe Rumangabo rero gutozwa ari bo bamanukanye ahanga muri Runingu muri Sud Kivu, ndetse yewe
no muri Nord Kivu. Amakuru avuga ko rero ingabo nyinshi mwabantu mwe zamaze kuba zitwarwa ahangaha ndetse no ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Wenda turaje tuhagaruke ndi kubabwira mu by'ukuri ibiri kuba. Amakuru avuga ko rero muri teritwari ya Walikale ndetse na Pinga urugamba basangaho umutwe nyeshyamba wamaze kuzenguruka kano gace. Ariko kandi ku ngabo z'Rwanda ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nazo zikaba ziri kugerageza gukora igishoboka cyose. Ariko amakuru dufite nuko izi ngabo ziri guhunga. Nuko izi ngabo ziri guhunga urugamba twese byakomeje kugenda bidutungura. Izi ngabo zikomeje guhunga urugamba ndetse ubwoba bwabanye bwinshi cyane, ariko nimba ingabo zagize ubwoba urumva ko bwamaze kugira mu bayobozi i Kinshasa. Biterwa n'iki rero? Nyuma yo kumva ko umugabo bita Joseph Kabila Kabange bamuhamagaye i Doha muri Qatar amazemo agiye kumara iminsi 2, biragaragara ko hari ikintu kidasanzwe mw'abantu mwe kiri kubera hari i Doha. Ibi bikaba byateye ubwoba rero leta ya Kinshasa. Biragaragara ko umuntu bita Joseph Kabila Kabange yagiye kumena amabanga ya Kisekedi ndetse akajya kuvuga inigishoboka cyose cyatuma urugamba ruhagarara, ndetse ashobora kuba agiye gutamaza uyu mugabo amabara akora ku buyobozi. Ndetse hari amakuru avidoha ashobora kuba yageze i Kinshasa ari kugaragaza plani i Kinshasa i Doha iri kuhakorerwa. Biragaragara ko Joseph Kabila ashobora kuba agiye guhindura ibintu. Bavuga ko leta z'ubumwe za Amerika ariho zasabye Joseph Kabila Kabange kwitabira ubutumire bw'i Doha muri Qatar. Ayo ni amakuru dufite, kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe kiri buze kugerageza kuba kiyahagarika. Ni amakuru akomeye cyane kandi akomeje kugenda tugereraho ku gihe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego nibyo koko nibyo umugabo bita Joseph Kabila Kabange ari Doha muri Qatar, kandi mu by'ukuri amakuru yatangaje niyo atumye leta ya Kinshasa ifata umwanzuro kubihagaritsa urugamba, kuko baje gusanga niba bafatana umujyi wa Uvira bakafatana Walikale bakayivamo bahita berekeza Kisangani. Umugabo bita Joseph Kabila Kabange, umugabo bita Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo nta ruvugiro aza kuba gifite. Ibi byose rero bikaba byamuteye ubwoba ndetse yewe bikanamuhamura. Aya ni amakuru akomeje kugenda azinduka. Ku munsi w'ejo nibwo mu by'ukuri indege yazindutse izenguruka angahe iminembwe ya drone iri kugenda ifotora ibirindiro byatwirwaneho, ifotora hari abasirikare ndetse igafotora nuko urugamba ruhagaze. Ibi byateye ubwoba leta ya Kinshasa bakimara kubona ayo mafoto. Babasanga ibirindiro by'umutwe nyeshyamba bihagaze neza, bibarenzeho mu kwitegura urugamba. Babona none rero ngo muri Sida Kivu n'ahandi ku cya kibuga cy'indege cya Kavumu bo bari biteguye kumva ko bari bufate uko byagenda kose, basanga iki gice kirarinzwe cyane ngo kandi barimo no gukora reinforcement. Twamenya amakuru ko kino kibuga cy'indege cya Kavumu bari gukora muri reinforcement ikomeye cyane. Ni mu gihe ingabo z'u Burundi FDNB ngo zo zari ziteguye ngo kuba zamaze gufata byibuze igihe kingana n'ibyumweru 2 ngo kuba zisubije Bukavu ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ibi bikaba byatumye umutwe nyeshyamba wa M23 ukora reinforcement ku buryo bukomeye cyane. Nkuko mubireba ku kibuga cy'indege cya Kavumu ni ikibuga cy'indege kiri ahantu hirengeye hari strategique. Uraza kubona neza cyane tugerageje kugenda tuhagera tunazenguruka neza cyane ndetse tunazigeza no kuzuminga ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ni ikibuga cy'indege kirinzwe ku rwego rukomeye cyane. Umutwe nyeshyamba wamaze kuba umanura ingabo nyinshi cyane kukirinda, kuko ngo umugambi wa leta ya Kinshasa uramaze kubufata ni umugambi ukomeye cyane wo kuza gufata ikibuga cy'indege ndetse bagahita bashyiramo indege zabo, hakajya hagwa abasirikare bajya muri access zigiye zitandukanye bajya kwataka. Rero ubu byatumye umutwe nyeshyamba M23 ugerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo mu by'ukuri ubashe kurinda iki kibuga cy'indege, kugira ngo mu by'ukuri kitaza kuba gifatwa n'uyu mutwe wa FDNB ndetse n'ingabo zirwana ku butegetsi bwa leta ya Kinshasa. FDLR zambariye urugamba, zambariye gutsinsura ndetse no gutsinda uyu mutwe nyeshyamba M23 wabishaka batabishaka. Aya ni amakuru akomeje kugenda tugeraho mu buryo ngo cyangwa ubundi ngo kandi nta gihindutse ni ku rugamba ruza kuba ruhagaze. Amakuru ayihuse kandi atugeraho aratubwira ko nta gihindutse no matter what mu buryo ngo cyangwa ubundi umutwe nyeshyamba ngo uza guhanganamo na FDLR. Bose bambariye urugamba yaba muri Sida Kivu ndetse na Nord Kivu. Mu gihe ingabo z'u Burundi zo zari zavuze ko zibwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko bikaba bibaye by'ubusa. Ninde muntu uri buze gushotora? Ni mu gihe Uvira abatasi umutwe w'inyashyamba b'abakomando ba M23 bamaze kuyijagajaga mu buryo ngo cyangwa ubundi, ndetse yewe bakaba banagera hejuru mu by'ukuri muri Bujumbura. Ubwoba ni bwinshi cyane ndetse n'imyiteguro ni byinshi cyane. Ibi twabibwiye ku munsi w'ejo. Twihuse cyane, hari amakuru atubwira ko Masisi abajenosideri bamaze kuba bakoresha abaturage ndetse nabwo bari kugenda bakagenda nk'abagiye kuba nk'abavuye kugura urwagwa cyangwa se nk'abavuye kuvoma amazi, kumbi amabido bafite ni amabido yuzuye amasasu.
bahinduye tekinike rero, bari gukata ibijerekani neza bakabiconga, barangiza bakuzuzamwo amasasu, barangiza bakabeshya ko bavuye kugura urwagwa cyangwa ubushera cyangwa se bavuye gusengera. Amakuru avuga ko iyi ni tekinike batangije yo kureba uburyo bigarurira amasisi yose muri rusange, ngo ku buryo niba baramuka batatse amasisi ngo bari buze kuyinjiramo basangamo bagenzi babo. Sinzi niba muri kubyumva neza cyane. Iyi ni tekinike batangije ngo ku buryo niba baza kwinjira amasisi baza kwinjiramo basangamo bagenzi babo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu yandi magambo bivuze iki rero? Ikindi kintu kidasanzwe bisobanuye ngo nuko no matter what uko byagenda kose, nguko byagenda kose, iyi masisi ngo umu FDL n'umuzarendo ngo baraza kwinjira basangamo bagenzi babo, ngo babafashe guhita barasamo M23 bayihereye mu mugongo, abandi binjire bayihuzamo hagati na hagati, ngo kandi baraza kuba bamaze kumenya ibice birinzwe n'ibice bitarinzwe. Urugamba nyamara ruraza kuba indyankurye mwa bantu. Uru rugamba ruraza kuba indyankurye, ruraza gusimbuka umugabo w'undi. Ayo niyo makuru y'ibiri kubera aho ngaho rero. Ndagira ngo mubyumve ntago byoroshye cyane. Ayo ni amakuru y'ibiri kubera aho ngaho indani kwa ndani muri Pinga. Ngayo nguko muri Masisi. Ntago byoroshye. Hanyuma rero andi makuru reka dusimbukire muri Kabare. Muri Kabare mu byukuri ku munsi w'ejo nibwo imirwano ikaze yabereye mu midugudu ya Kamakombe, aha ni muri teritwari ya Kabare muri Kivu Amajyepfo, hagati y'inyeshyamba za M23 n'umutwe wa Wazalendo ukorera muri ako karere. Iyi mirwano kandi bivuga ko yatangiye kuwa kabiri mu midugudu ya Mbayo uherereye muri groupement ya Bugorye, ndetse ni nyuma yuko ngo umutwe wa M23 wongewe ingufu ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zaho avuga ko ngo ingabo za M23 zagabye igitero ku mutwe wa Mouvement décisif de la Libération du Congo MLDS, ishami rya Wazalendo rikorera muri ako karere. Abahagarariye societe civile baremeza ko nyuma y'umunsi w'ibitero bikaze ndetse n'ibitero byo gusubiza inyeshyamba FM23 zazindutse zishaka kwirukana uwo mutwe mu Kamakombe mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Amakuru avuga ko rero byaje kurangira byanze, ariko kandi mwibutse neza ko ibigo byose biri kuba abagabo still bari bemerejwe igihe cy'agahenge, ariko agahenge bikasa nkaho nta byabaze kuba biba imfabusa. Ariko kandi ababwira ko leta Kinshasa ubwo bwakomeje kwibana bwinshi cyane. Nongere mbabwire ngo ubwo bwakomeje kwibana bwinshi cyane, babuze ayo bacira nayo bamira. Ibi ngibi baraza kubyitwaramo gute? Ibi baraza kubigenza gute ko bigaragara ko ndetse bikabikongera gusa nkaho ibintu byamaze kuba bana uruvunga nzoka. Ibi birarangira bite? Ibi biraza ko bihagaze bite? Yego nibyo Kinshasa byanze, ndetse bikavuga ko na Jinani Masunzu ivumbi ryakomeje kugenda rimutumukana, umugabo tutaramenya irengero rye arafunze Kinshasa, yarapfuye. M23 yanze ubusabe bwiwe. Uyu mugabo n'uyu munsi ntago turamenya aho aherereye. Nibiki biri kuvugwa Kinshasa nyuma yo kudeta yakomeje kubahusha, byose tuza kugenda tubirebera hamwe mu rusange. Izero ni update tuba tuje kubagezaho, nta byo guca ku ruhande, nta byo gusesengura, tuba tuje kubatunira tubahereza ubusobanuro bw'amakuru turibuze kwibanda igicamunsi cy'umunsi wose. Nyuma rero nibyo ngibyo byire kuri telemirwa byaramutse, hanyuma tuze gusubira amasacu y'igicamunsi tubabwira uko amakuru aza kuba ahagaze. Reka mbashimire rero, mbabwire mwakoze cyane kugira ngo mubana natwe, amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.